Jeste bili ljudi, ja sam Super Ninja Server i danas ćemo da igramo igrice na mini klipu. Znači, zašto igram na mini klipu? Jer mi komp slab. Znači, Papers, Please ću isto da počnem jednu novu epizodu, ali ovako ću da igram prvo ove male igrice. Izvinjavam se što nisam snimao. Gdje ću da igram od 1000. Idemo na 50. Ja sam prvi. My god. Good game. Oh. Znači, izvinjavam se jako što nisu bili klipovi. Zeznula se malo. Da, jeste. Glasavi. Thank you very much. Ja vam se zbog totalnih bugova, pošto la la la. Thank you. If I can. Good game. Nisam dobra. Jednostavno mogu s ovim rekorderom da stijem 15 minuta. Ovdje tu vam je dole gdje je link za njega, tu je stoji. A gore je za B kad koristim Bandicam. Daje mi cijenu sasvim smiđa. Ko se kad mi zeznula? Ja je zeznula. Za malo. Znači za malo. On je igrao. Činilo mi se. What? Osjećaj kao da je haker ili hakerka. Aj, uđi crno. Odbra. Jel. Okay. Da bukvalno just hold on. No. I can't do it. A mogu ovako. Da se ko desi. Se desi. Dobro je. Da vidim što smo radili. Joj, pomogao sam. I fail. Fail. Najveći fail ikada. Ja neću da se level upujem. Onda. Hihi.
I didn't reply any of messages if you don't know it. Možemo još 10 minuta snijemo. Ja se počuo to. Taj mi je laptopa. To sam upgradeao sam na sedmicu. Nisam upgradeao, nego sam instalirao. Lijepu sedmicu. Aj. Tako je bilo fail. Svaka partija traje bukvalno 5 minuta. I can do it. Let's see it. Yes. Yes, I can do it. Yes. Ovaj full nisam odavno igrao. Znači što treba koncentracija. Gdje se ga dode? Jalal. Najgore ikada. To je najsmernije što se ikada desilo. Black to white screen. Ok, back to my screen. Ok. To je to bilo za ovu kratku epizodu. Hvala vam što ste gledali i pause.